Sekutu sebam, yen machiguo, sekutu sebam. Midian go fusewa, sekutu sebam. DL kasia body hintano, no near Pahontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitu mekande share yen ewo Facebook and afinsi YouTuber. Nina da DLFM 106.9. Eno wachi nso yen WhatsApp no eye adwuma. Wodo wadwe nkyere agodo ade fa kasebo ho de ba bejemre. Ne akenka ne nyina da etiama wo. Nemom wo ba yama nyo sema gyeso kaka no party headquarters. Twidi ampo Nyankopon ontene nim fa nkyere wa wiei. Yansha kasebo na se emfemfiri bono mantem nim. Na wra hosama abato dier kasebo pono so echirimu am. Ena mentem ho ase ema ne homene so ana no meme na etwam yi ewo sampa. Eno no ewo bono mantem nim na enkra na echirimu se ne eye kwesi ade moma awia no ekwaje tapam. Na ekuo mienu esore ye no ene mentem ho ase sore pa ewo sampa eye ekro nimu a koye gidigidi pa ni senti na ese post for kwboa na mo hwe na hoba monsem etimi etodin namla ahoba mbofo no etoban egeban no obinim de esi ye hu ansa manti we bia wono made max ahyehye omanim ba kwa pagya tuo ne asa akura ne dima yawo na akasa oposi ne ba kwa ne akire din tim kaja wantumi ansori bio mekese no ayade oposi fo ahye ase eye nhwemu ade afa de kudie nte nam so a ema kobrane etimi akofa eye face mask ade ahye nanim etimi di tuo akasa oposi ne na wo mu kire mekese de nya post service fo no eden krata ababonten abakire mu de kode botenti esi ye nam so ma mekese de tuo etimi akasa de sene ye post ni a emra mentem ho ase asore wo sampa na mom obi anka bi nhye no post ni ekwa ban akwato ban a nimpa bi ede face mask ahye nanim akobotu mene etu akasa post ni a tim kaja na wo ba Facebook no so aye de mfoni bi atoso aba benya bi na watimi ahwem na mom krata ne kire mi se posifo aguso a wono hwehwemu ede afa de kudie nte nipa wi etu sanmo na no achi nso so mu nso sanu mu a bawi biara mrawa no ane ne beya adwuma na nipa no kyena hwe ade a wape ho nti we na hwesema hodo a efiri sampa eba no pen no ada ewe kete etu akase mo posi ne ba ko tim kaja ekire din sika ale sese no mu ku omo boye ho ban na se ne dada na yekum timamufo no yekum ahoba mboku manso aka ho we posifo ne kan bi na say tututuo ne ade bebia bi si in fact awre ho pa say de nipa bi ede yankwa ne nipa bi a ombo oman ho ban enkwan di akro no in fact atete pa atete nti yama oposi ne na wahwere ne nkwa na busuafo nyina mo hyeden ena Ghana Police Service adwuma no so de yama mu nyina kafra ne hyeden mo de nhwehwe mu ne nipa bonofo tu sa na mo no moma emra enni fi say de ekunkum kwaso mamu ha no yakase ane je ho a na yeboa ye nyina yenkwa eda esem mu ntimo nsoro na bibia ntumi todi na Ghana fo ase na nsen ne ma bi o yakwaso a yakase yepa na yeboa yenkwa yanim yentoa kase bone so na district chief executive Edemed Tiwa West Amo Johnson anum nsema betudwa fa menteme ho ase ekoso fa ye astroturf for mubesi wa chem kwaben ana odi tuja na oche muso de sobo bon ma shebedwani owo ho no ma ye kokko asante esan sesa abasabasa ye ekoso ni na no efa ne ho na bro ne semtwafo atwetwe nkomo na DC ye di tuja na oche mu se ade ma shebedwani ebunani ade agu district security council for ginesi omusi ye fa kwan yo mbefa so atimi asi astroturf yi kopem so mbewie no no mo de ama contractor na so ade ma shebedwani de wabomode ebunani ade agu se ginesi so na we no di tuja na oche mu se ade beto odwa se MP ya bone ho modin aye na agen se ono ankasa no ebeye astroturf no besi astroturf na chese obi a enim ho hwe no mo bo modin atom nsa de friend no de betuja na oche musa nya de a wafa adwin bi saa ntinsem a mo te ye na nya de a no kreba kokrampo ewom no mo chema ne ekoso wo ho ne ha adwin ye pesa nsem na shebedwani e de letter e de koma e omo ke bi ewom se ne ebeye no beboa no matimi asi saa astroturf no
no chema de akoso no ha adwente wo so mbomode na mutimi ye bibi e de fa ho esan se eye district security council fo si ginaye na so wenti na se chese wo de wo bu wani aguso de ya de no so de basabasa ye ebeba honom esan menteme ho asensusi eye mantem honom a na de how ana de brewom to mbomode na munye bibi emfa ho na ye astroturfy eye GNPT4 ana ebomode ade omusa e de ahya ase achese omu na omu twa bebia efa ho sane be ombetimi FC ewa abra na former MP ye kwesi amoakwata ewo ho no ma chese sese no hwe omasi be 60% a na ko mo hwe so ombetimi asini na awie na emom ode sobo no e de bom na hyebedwane owo ho num sese ye kokọ asante esanse ono nti anabasabasa ye ekoso di nsem say e de tudwa. In November 2024 the project part was completed or part was seen to be completed, especially the TEF, but the other ancillary facility is still ongoing. And the current member of parliament, Honorable Koko Asante, had wanted to commission the project. We had this information about 3 weeks ago. We invited her to the assembly and she denied DLFM embarking on such an exercise. From town that she has circulated invitation letters to all stakeholders whom she intends to invite to participate in the commissioning exercise. Without recourse to the assembly, no even a wind was blown into the ears of the assembly about this arrangement. However, people began to discuss it, and the two major political parties in the town started to complain. So the security agencies in the town picked the intelligence and informed DISEC that there will be a need to engage the political parties and the member of parliament. To be honest with you, when we met with the team, the MP denied himself in attendance, and therefore the members that attended the DISEC meeting deliberated upon the issue with the political party leadership, and we resolved and offered a directive that the program is put on hold because of threat of breach of security in the district. The Local Government Act at 936, Section 80, states very clear. Any project embarked upon, they should hand over those projects to the local assembly, which in respect to ours is the district assembly, so that in terms of liability after handing over or the usage, the maintenance and the sustenance of the facility will be ensured by the funds that the assembly receives. So if the assembly should look on for the project to be commissioning, why it's not completed, it automatically becomes a liability on the assembly. DLFM 106.9. Eni ya uti ye eye Amo Johnson anumo no ana ye DC edema Etiwa West. Yanto akase bono se de bon fan wuremwe. Ewo Ghana mampeni John Dramani Mahama. Make say emla Ghana mampeni ebontoa ewo mfimpim yinu ne adunu nan abeto no mu no. Ede wode nsem ede to o my Ghana ni mu say. Yankopɔ ya adom ne yeboye homoden ede o mampeni ekonwande man no ba. Obeboa na ode bibia edi enda so no. Eye 24-hour economy ediaba ene Ghana ne be ye adwuma no hwere do ne nan wo manyimu a chese ne ye besina bayifu a kitua bi evrize ye nnabi ene obi adabi ye be ye adwuma sa menya sika ediagu ebotom se botwo mo manya kua ne bompuntum Ghana man pani kirem se obi ontumi nya 24-hour economy no ye kua ni pe fi so ontumi mo torchlight enkotikoko anadwo na Ghana man pani de ose de aye oyo a nya semukuma akura meke se wo ma no ho baden etimi alanche Bright International Amusement Park wapa ho toma no be ye hub kese pa ediama 24-hour economy no emra Ghana man pani ede nsem to dwa emra na wonom ede asobo fom na wodom ahya ase aye project kese beboa na 24-hour economy no etimi abamu no na ye enanum mi na etwa mu na ye hime busuma ye go mi ne de toso nan emfimpim ye no ne ede no mo ene Ghana man pani ekirem sei wode abasobo kese ede ma Greenhouse International for some of my dear Musi one eboa na ema ene member etime bia adwuma won na mebunai etime nya adwuma no man Ghana so enwuma etime ebosum Ghana man pani kirem se dwuma de omoye ne beboa pa ma titiri no nipa pi benya adwuma ifi se hono mo na chese ne bi power no won betime nya anyinam kane direct e de afre chese beboa pa ma power 24-hour economy no Ghana man pani kirem se fa hone ne nsensem nti ene otu sa na ma wenti beboa pa ma enwuma wo de man Ghana mu titiri ene mo amu yuso anyinam kane ano ne matumi akwanka ma manyi so nwuma pa etimi akoso Ghana man pani ekirem a osra enwuma hodo a ewo man Ghana ena afi nso enwuma hodo a ewa ma no ne se wedie ekwanya ba obon homa ne modin ase mikase de wahya ase a ode asaba fom na o ma hya ase ye Bright International Amusement Park na no ebeboa manyinam kane abadwumaden 24-hour service pa ne senti
momfa me ho fa nhyem mo amwa no nei momfa musika me hye o man Ghana mputudwa na mo na ye nyina no o mema yenya adwuma etim enye Ghana man pani cha meke se de yensi de no enya hoden preko pa adwuma ebo no ehye nkra ne pam inti obi efra mo no ne sika be hye o man Ghana mputudwa mu a o mo kada saa so na nkran nso a ye adwuma o man Ghana mu no mo de musika e de hye mputudwa mu a ka prempo nya de mbo Ghana man pani chi so bo no ho made agya ne na so ahye na yetwe pa ma boa ma manfom de munyuma anaso musika be hye o man Ghana adwuma mu no e ka ba komponya de wonom bebo bie. Greenhouse is working closely with the Minister of Trade and Agribusiness and also with the Free Zones Board. They're also working closely with the 24-hour Economy Secretariat because this is going to be the epicenter of the 24-hour economy. They have a few problems that they have brought to my attention to do with stable power. And so when we came here, the first point of visit was their new substation. They are going to receive electricity from the Bui power plant directly. And so power is going to be stable here, and all the industries in this enclave can be assured of stable hydro power DLFM from the Bui Power 106.9. Authority. This facility will upskill our young people. Today, our young people come out of free SHS, and if they don't continue into university, they do not have any skills to go into the world of work. And so here, when they undergo training for 1 month, they learn how to work in factories. And the training is of international standard. So they can work in factories both here in Ghana, and if they find themselves abroad, they have the skill and discipline to work in factories abroad. Ani awuti ye aya Ghana mampeni John Dramani Mahama ene wo hye ye bon say obi anfa ne sika enfa hye Ghana mpotudwuma ne mmoa na mmebunu ne ma enye edwuma enye yento akase bo no so Yanto akase bo ne so na ya ade aban aye na adwen so obefa graduates be 5000 omo eye kwadwuma nim sanso na omo hwe mmo a omo yare so sane ebe ya eye feed Ghana program ekoso ewo man nim ne betimi etumpon na omo chema ya ade no so beboa na din hwehwemu na matimi afa befo kwan so so etimi ahwese kwadwuma ebetimi akonanim ye pa ewo man Ghana mu na yo mampani abedi eche eye Professor Nana Jane Opoko Agyemai edi nsemwe edi tudwa ewa abra okoye fra omantemu eye ndra kwasi ahini mebosum ni de tosunum ewa mfimpi mienu ni aduonunum eye azogli bayira afasha na omudi ewo honom no ana odi nsem no edi tudwa na ochemu se ehu hia pa se feed Ghana program no ebetimi abesanse beboa na ohawa efakwa adwuma mu nina no ombetimi aso no matimi ahwese bakwa adwuma na eno susu no betimi akona nimie pa sanso no de to yetemefo no ochemu se ya de ya aban na hofama so obehwe se koba se ya atosode ahodo omuduadua ewo mantema ahodo no enenso ebebue sanse wo hwe greenhouse technology na no so beboa na chese ebakwa adwuma ne eye omohwe mo yare so a eno so no etimi akoso ye nti no mefa ye feed Ghana program ne so etimi afa graduate 5000 omuso no ebetimi abu adwuma ye pa ewo man mesan so eya aban no ebomodin ahwe se mantama huduo nina no obetimi afa wom se ne be omuso be omunim no so no ombetimi atreni wom se ne be omuso no ebetimi abom homodin se ba eye kwadwuma modin sem say editudwa. Interestingly, it plays similar roles in other parts of the country. The yam represents the patient farmer, the fertile soil, the blessing of rains, and the strength of tradition. But we also know that today's farmers face challenges: changing rainfall patterns, post-harvest losses, market instability. This is why, at the national level, the government has placed security and agricultural transformation at the heart of our agenda. This year, under the Ministry of Food and Agriculture, the Feed Ghana program is being rolled out with tangible support, including significant allocations that have been made to agriculture in 2025, supporting programs like the Vegetable Development Project and the famous Nkoko Nketenkete Poultry Eggs Production Tool. This also DLFM includes 5,000 106.9 graduates in agriculture and veterinary science who will be deployed across the country, including the Volta region, of course,
to work side by side with farmers, providing modern extension services, sharing new techniques, and helping bridge research and practice. And at the same time, I hope and I know that the youth will be ready to learn from the farmers too. We are also looking at special attention being given to vegetable farming, which is one of the strengths of this region. Eni ya uti ye eyo mampeni abedi eche ye Professor Jane Nana Opoku Agyeman. Enti osi kura ne yade ye pa on. Beboa. Be kura nche sama kasa sia kokoo no bo no mehu se kwa krankra. Enti mesha asia akwaje asase ewo sehwi. Meboa. Ate ase. Ametwa. Wonim ho. Minimum encoda. Wonim sehwi ametwa. Wonim ho. Bebi ani so e. Matseba minkoda. Yo so. Yeah, I think we also makoda. And assignment soon so eh. Debbie. Enti me do be kwa assignment so na yakwa akwaje asase. Because enwan konya ne konko. Me kwa obo akora ntumi tene condition ma wofa. Me nko enku sikua obepo so. Obo akora obeko bi. Yanto akase ebo no so na yankwa yanim ne kua onsensem ne de mu ode pam. Na me ka sei abobo mafia. Edema Asogri State. Eye Tegbe afeda. Otaso du 9. Eden smart tutwa echirimu am. Oman Ghana ye gina mu sese se oman no. Ade abaako a ama oman Ghana aye nko besie e wo mayimo no. Eye proye ene kankan mekire corruption. O kire ma atete oman yifie pini ma Ghana man no. Akwa nko besie ene mekwaye amasamba. Obrade machinchini enso enkosi hweo abraboi ene saa na ya ma ya ne sa. O kire ma atete oman pam. O de say de tudwa emra Asogri. Wanom bayire afasha etotwa. Ewo anane kwesi ade twam endrada na ya hime bosuma ye goman ne da etoso enum ene Tegbe afeda otoso de 9 echire mu sem ehu benya pa se o mana ye table no obi biara bedi nekure de ama ne ho efinse bekoso akura ye mudie mu na bo na oman Ghana no yatimi akoyanim na yenyina yadwene Ghana ho anopa awia ene anadwo o kire mu a efitiri kwame nkroma abreso ade ba kopa ama Ghana ekona nim da isese bi sunsunsu ataifa kwin o kire mu eha adwenye pa omen de biala da ese ekona nim na san be san da chi ene amanyofo di mutintiman ene MPP NDC enyase mukuma enu akire nso na matren konwa ene ensase ba kopa koba ne tumeto ma ne pe ya apem ne waje obi asika de abontoma ne se dwe ne wakwa chema na busuane ne mponafo na Ghana ma no ehuna ma ne pam o kire ma yemfa sa nyeman wokọ America ne mama ho de obi atwam a so mu di sika nyafu na mo de wamonsa ebo manja pade mu a enkomo man no ka ho nyafe ma Ghana ni entumri ka so kopa adwuma ye o kire ma ye o man se bedu baby ne de ensa ebehye yenum ne yate mo refri so o kire ma watena se adwene hu din sa adenti no ma yetimu no obi nya kwanya na besoma opese ono nko afu enna busua ene o ma mo be ne nko na beye o kire ma nya o man sa o enti yan ganjira himfuei Ghana sese na atena nkonwafo ahodo amaka ne amanyokori nyina monwene Ghana ho kane no ma Ghana ye yepe mosuma anim nyam ene modachi befiri mafi o kire ma wadwene ho saa no hunu se mpundudwuma ahodo abo Ghana ne nyina da eyade ba kope eyepone kankan enti o kire ma Ghana mampeni John Dramani Mahama de wahunu no ehunu ne mpeni no service o mampeni wadi kan be sompen wo ba yakwakofa eye operation recover all loot e de aba ola ne senti otawachi pampe Bamade aye de otadwam badwumade mapa na hyese nipa bia de ombe diska o Ghana mu no memra ena omunya dwuma ba ne sabeboa ma Ghana pone kankan no eto atwa o kirema saba anya ne saa de ne danto awasema dada na no mahwe oman ibekoso ehuna mane wo puntum. Made it in the US for my master's program. I returned immediately after completing my education without having worked in the US for one day, meaning I made no savings in the United States and I acquired no properties in the United States. And still, I don't have any properties abroad, which means therefore that my fortunes are inextricably linked to the fortunes of our nation, Ghana. And for which reason, thank you. And for which reason DLFM 106.9 obstacles to the development of Ghana. One of those obstacles identified is corruption. Corruption has been a stumbling block our development, and it is the result of our inability to hold on to the path of truth, the path of strictest honesty. That is why the theme for today's debate focuses on honesty, focuses on unity, peace, and prosperity. Together in unity and prosperity, we build a just
peaceful, prosperous nation. That is the theme for this year's Yam Festival. Emphasis on the link between honesty and prosperity. Honesty and respect of the truth are very important for development. That is why when we say our national anthem, we ask God to help us to cherish fearless honesty. And no, fearless and honesty. Yensro, afenso, no crebe yajuma, and tessa pa de na magana na de. Ye beto twene so wia, enam, ewo me be yam pipini nisi dia. Jese, said your be my ho papa ye no, yami kuto nenim. Wei aya bomafia, ono, edema asogri state, ne den ede tegbe afeda. Otosudu nan, ono nso na kra so football boku no. Ono na yo pani pa oda no ye ne dia. Nene na otiye. Yantua Kasiebone Sona National Identification Authority for Edabetuja HM say a yade omode Ghana card edebema from wedding finchia na ye nsia ekosi eye dunai efiti ende Adjoa Agyei ahenemi bosom ne de tosu eye nsia ewon fimpimienu ani aduonu nim na ochema ye 56 district ewo manyimu nyina no yade amofro omadi kan a register dada no omode omo Ghana card no ede ebema wom into schools ahodo omokoye registration yade ahonom na ana omosanso ede card no eba akoma wom ti no omode to awofo ni nanim se omomomode ana mo hu ne se omomofra no ewo school mu honom na omo awofo na kasanso kan mo ho ansa ana omode Ghana card no ede amawom na wo be ma ore mfi se ye registration receipt na omode ma wo no eno so be bomode ade aka ho de abasa na be ye ombe hu sampa wa register dada no matimi de card no ede amawo na mu chema yade omobomode ahese Ghana card ahodo ne wo no betimi ede amawom ewo ye 56 district nim se ne be ye omonso no nsa ebetimi aka omo Ghana card na mo stress omo sra wo fo so omomode an omo hwe se eye exercise ye omo ba be ye bibia betimi akoso ye ma obi ankoye mentimi ho ase bia wo honom omo nya ne boko na omo nje omo card asumdue mu se ne be omo sujumedie no ebetimi akotote ede amawom to any some free National Identification Authority for her abetoja. Enti mo friend nyina be nya Ghana card wo. Ya de papa enti omomode Nhyiraba hona obia ensa entimi enkabi. Ya nto akase wono sile nyina mu won kran pompone matemum. Na Ghana for be kaya. Ghana mampeni John Dramani Mahama. Ehuriji esie ne asimpie so ebe yo Ghana mampeni a wasamba ne mpre nuso no e de sede tudwa echirim sem. Ne mpuntu dwuma wo do ba beye no ode ne nyina da e de hye mensini no ensa mekire assemblies no momode anda no na wode mommo adwumaden Ghana mampeni echiremu am ade ba ko a wode besusu assembly no modembo ne nyina no eye efia hodo metimi etu ase ne ahonidie ho sensem na Ghana mampeni begina so no ahunu say yes assembly no mo bo adwumaden anase dada na nam ne senti ena municipal chief executive Edima Ganot mense no aye onumnyamfo akwete abo ede kokobo de ama de hia wonom eye nwura edigu na bato empesu aso ode sam da tudwa echiremi se wa wonim na mra be so opachi se twi se odi sumna anase border egugu ba bia wa wope no emla no be ma na ya adwuma pam ode kokobo wei ede ma de hia na echiremi se Ghana mampeni John Dramani Mahama akantem ede nsie se o manga na otim sese na ba etosumye no ebe hwe se eye efi nyinada asebetu ewo magana mensini ene mantem ne nyinam ni senti wonom so omasore gina ne brane se omba homaden aboa mma Ganot mensini mu de wa wonim na wodi fi be ye rough botem hodomo no wa hwe a asema ma chese ekurum hodomo no be step so won koso kram onimnyamfo akwete agbo okono nyono nkwa na koye na oni eye good traders a wonom go eye moves sport m pa moden twetwe nkoma echiremu se hu be hie so moden ama mo ye some adwuma we no mu ka fi ball de gugu ba bi sa mo be no na modin nyina petepete mia basabasasa na kurom nyina tantantan so chiremu se omfu kwapa mbefa so a efia do mbeye no ombetimi de gugu ba bi a enkokofa susanso bone emfa ma de hia wonom ewo Ganot and efin so o my Ghana emanyina o chirema efi bi ade ba kopa ebo my Ghana ka ma ban se sika pina wo ho a wonom pese se efin no ebekoso ewo na bato empesu aso MC ekono lokokobo kese ede ma de hia mo Ganot mensini mu na fi o my Ghana nyina so osra mo ada mama ho moden se mba ho moden adi mu huni ewo fi akoduo mu efise sabi enipa wo mafin do krowa enya de pa wa ne hu ne enche wa ho aba mo wuo ede wo bekọ ense do
okono enyo nukuto ne koye one ga not mention no penifo pia ne koye a asem member e de ma de hye mo trantra hair yo numnyamfo ya beko akobi ona afin so ga not municipal sanitation Fred officer the den de Edward Atoma esikopiem bi na mna onumnyamfo ne den de Honorable Akote Agbo eje mre ene DL enam sini okasa ma yan etwetwe nkomo e wakra parliament mu no ana wo kire mi se yan kan kire Ghana de hye se wa wonim na be yefi ide agu ne pesu aso no wahwe a o man Ghana mutena enya wote o kire mi se o srada efi oda ye no yenya na mra enya adwuma o man Ghana mafisa sabe efi ahodo ye no edu pempenso a nsuo tope na yira na efe ne penti efi ahodo ye ne nyina yenya na o man Ghana emfa ntoma pa emfemfra na huni ewa hunidie esensemu President na kuma passe pese Ghana letting eku etia sanitation issue enema ena na kwani na ngina haso DLFM 106.9 but if you are able to our sanitation issues very well and then so ena the first commissioner do since our office we've done that times but we can be able activities which is affecting our dreams within the municipality. And now the first the kind of refugees are generating every day. And it ends up to join the Adjoa River because a fat type are not going to join the Adjoa River. And at the end of the day, not people if we can be able to tackle this kind of bad activities in the upstream land, help us to also facilitate the River. So I'm here to engage them to let them understand the implications of activities DLFM 106.9 inside the Taifa Junction where the food business here you check it Bolaba is it's a man is and young permanent none aspirating over to the moon. This is why I'm here. I is one to na sesa bola ni nyina na wasade ade abre wa fiefie mu in fact etete o man Ghana pa na eno ache no ena onimnyamfo Akwete Agbo echire mu am ade aba akọ na ni mo modin agba apro ekopie mu o meamia hodo a okopie mu e wo trantra hair abato mpesu aso no echire mu a enipa pi na so sumuna na sa bola na gugu hodo mo no eye sebe o ma adwene mu ha wonom abodamfo ena asesa enema hodo de bego no echire mu senya no kre omhwemu ne beda de say ene nipa da sani tumi ye bola no de agu botom ebi so de om de agu polythene bag mu no ba ko sisi kwa ho na bodamfo ne ho pe wonim se bodam ni so de se bia de ba kwa de ne je ho pa yefi do ho bola ne pe na wafa na watitim no de apetepete mantem ho saa na afi na fia ba ho nyina enti osrada wo ye fia omodian say eye kasa hodo efa bola no mo de container kwesi baabi fa kotum kama na nyina ye moa na o manye monte na sebe se wudi wo huni na mesumidi hu na bebo o my Ghana ahunide na kwanka no kire ma wa wonnim na bebu mra so e wo Ganot mensini mu no wa hwe a o my Ghana mutena no e befunu yi pa even better shop na ya tank refuse to Ghana officer now modern which obviously is a lie because check friends Paula na 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 where did okumo e wo park mu fresh then they go but audition got them yes we all understand that the president modern front so almost one year a certain activities are the president and because of that but I told them say we are going to set an eye on them everybody whoever will be caught we make sure say we prosecute the person they decided for the court number because that and you see one or two people has a scapegoat for others to see a because a person and now the brain so and who the reason why who catch them say
Fabola, Ebia, Google Temu, and Shibola, and Bola, the 90 as so we have taken it upon ourselves, myself and my sanitation officers, and we are educating them to see, for them to understand the implications. DLFM 106.9. Any hour tea, a man's in a cratchet at the Madishia. One ewa Ghana abato mpeso as mechira municipal chief executive for Ghana in the day edoniminyam for akwete agbo na ne kwakra mo no ene na nyasem kuma trantra her ukopie mu a opanipo no na ye wonom assembly member the day ade oniminyam for yaw beko ekasa ye chirim sem obo no homade agya ne naso aboa mensini assembly no momahwe ema honidie ene ya promoden akonka ne senti no nyina beboa na ni mpesu ase de wa wonim na beye fi beye ho basabasa pa se mputudwuma ntumi nkoso ana se fi ebedi hini mpotem ho no mo na yade wa hodo aso de abakrache wa hwe ho no motena no owira be ho pa chewa tifu nyina mi abigire frame ono bo idwedi awbe na mi assembly man central electoral area na no pa hu mi a me MC ene nam ne bo akro ene ye da isisi o mai mu na ye wo hanamo mus ahadmo na se na itini bebreni se ene na o se itumi kini exercise nti aka kire mo so oboa na je behwe no na di hono in fact honye kra ti ye kire mo se no befa so mo si ye du mo buni no mo toto di o ma de mu ye gateni na mo ye ro mo aboa no se be ya ka bi tube ba be fa ko na hanamo ebitumi aye ni enko fa ya de bia embre o mo enti Samia ayatantwa electoral area hadie nyamse en kanofre ini exercise no me ani tuni organize me ye be yomni se challenge kagana ifense ne se ebo obeye no ade be turu bada na ebinum sade ibi na saba be gu ba bia ye adwuma no enti we je be sre be man for se omo enhye no so na amoma ahumie no so entuna eye ye peso so hanemo because ntumi ye ade chi na se bia ba be gu no enti si ana msi so bia tia se wo di wi ato from ye chiwa e be boka enti mama me man for so atia se obi anhwe no wi na ye mechi won fa nko gira court ne moka enti assembly no so eboa ene bibi de beye pepepe ne de lete kwa omo so de die bi omo de mai enti ma ha de nyame ado me man for mama akọbuti mu pa omo so boa no ama edwuma no so aye mbrama no ai omo boa me ama edwuma no aye mre ama me ene a woti ye ono ena ye assembly member e de ma de hye wono mo eye Trantra Hill electoral area ne den e de onimnyam for yawo beko metana chi pa no moden say enipa ne bi wono ma mo ka momfo mo nkotum 2 years pe okotwa 2 years ne wo ba se wa ye ball egu ba bi ne ya chena tuma sansem hu no mbejai ente sa na mo kwadwo mo 5 next bi de ombe ye ne sa enti mesere mo amonyere mo ho pa se ombe yire o musika na moje nso a monye na akese obi kwa ye ball egu ba bi a moje ne be ye 10,000 bia anasika manka ne yi okwaye ball egu ba bi ude egu gatem na Ghana nso be yira fa ne ya jo 10,000 Ghana cedis a o next time be ye bi ko ne sika no ni bi wakoba busia betua next time hwe ade wa ye den wepi ho na asama na nya sika de empuru jo nkwajeje wo mo 100 cedis 200 ne mu akra ya kenka Ghana fo adwenche ni bi ne mfama mo we free junior purpose de aba na say good afternoon dear, God bless you twidi ampon yakopon o kira won so pam na sweet Elizabeth sweet Fantadialo o de aba I say good afternoon, my special handsome Uncle Sam. And cute Sikapa, the news is tasty like chocolate. Hey, na me what I see chocolate Hey, sweet Elizabeth, no. Anyway, chilema, sweet berry or the Lebanon zone 4. Meda se me what I say, na Dora ya jewe the abano. Say good afternoon, Samuels. You guys are doing great work. Keep it up. Watching you live from Christian Village, Achemwater, in Chankesi Nkoma, Adjoa Agyei Sikapa. Meda say, where you Richmond on Hini Kuchu. And I say, good afternoon to you all. DL News is tasty, takes young Gaza. Watching you live from Totowa. Meda say, Yamishrao. Na Joshua, I say, do the abano, say, good afternoon. Mr. Joshua, you say, good afternoon, Nibiwate. Na Ophelia Enquires, say, good afternoon, Wafa Sammy B. You are doing a great work. Watching you live from Insuta Kumase, a year of finance. Okay, of finance. Meso mechia, me wafa sia. Within Eddie Ophelia and Chua, catch the Kumase from Semechio Munina. Na ya, Momesra Mofa, what na my film pam.
na teacher Kwadwo tapa enyina hiso hinasiso teacher Kwadwo tapa enyinasiso de aba na wo say me de odi amanyo sem ma de ko party headquarters me da say de odi aba de munsem no me ntumi nkan na set antobam e de aba na wo say odi free malam aka breastfeeding de na ye wo Ghana breast cancer awareness month me ya won tu kan de na ka o say den so Ghana going to agric colleges as scam or then odi amanyo sem aba ko kana wa party headquarters me ntumi nkan na comfort mati de aba na wo say good afternoon wa fa Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa news ne mu ada pa wona po ene wasan akire mu ha na mo say happy belated birthday ko ediama Sandra Kwashi oye member edema DLFM Enquires Association crew no senyango pon hira ne pa no ye ne kese mfani fra domo enkwado wa fa se awuden ede Sandra Kwashi amishira pa comfort the matter se menkan just wa woda no enye sronko na dola ya Agyei wa Agyei no kire me say Samuels 10,000 Ghana cedis pa ade so hwe why your ball and your ball car next time esu akra 10,000 dey say nyesika bia sa esu mo no kese akra na master plan adwani akenta na ode aba say yes dear news papa or say good afternoon wafa keep up the good work listening to Hajiya Safia Mohammed incoming MPP National Women Organizer bedas yamishra pi sika am say ye de asia ne sa o bibi kan wachira na e kire din ene Ghana fue ye kasebo ne ye de asi emusebufo ne ye maize mebel entry ene sem de ma yen tuntum so owio otomro sie na ni aba degedeja ne treme de se kire homa o wakama o bibia nso bi ese muto no bo ase yi mu fi ni nyina ma yen ene yen so aya no fia se straw besi nkunya besom mom na kofitera 10 gram ansuroja on de gina konson so eto kwatwa mense to me bi epaigu na tamfo ani ono etuo nka ne da wo no tu a wo se wakora bo kwa e de ekopie mo Facebook and afins YouTube akasebo no wonya videos and pictures ni bi etimi ehwe ye DJ Zigby Ozigios echinchim every froma e de man say senior technician on duty akenka fo mienu a ye hune tia sentemu a yese eduasa mienu ba konkwan firi mu ntofom aye besi nkunwa e beso mawie no edi a memeje so no eye wo fa takrade Kwadwo krom twa bego de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene Alhaji Abdul Twasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene Dum Solevi na yakwen hwa na eba na Adjoa Siuki one hwan Kwame Efum ana afi sexy general na Adjoa Siuki yo bia in fact otumi sa wo so sa na wa pete na akire din radio no wana aye den wana auto na Adjoa Siuki na pamfort na se enya den enya wodi abi wodo nsa kan be ya den na mra ene wadi se de se na Adjoa no ho ofe oso wa baitre ono otumi wo so sa na wa pete otumi bu akuro de tirisi fom ehwe wiem san sore ejina ho brane no ho ofe kama na yo obi a opefanse pa for the fans ni agro ene ya da ben na Adjoa tiduma de ya den daddy Lumba Monday special entemu odesa no manam enti wodo nsa kan radio na wa so betuma ya den e be ye hye na Adjoa perfans bonmla ne ma yenko achire mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu yasa Michael Jackson oka ayi Michael Jackson na bebie wo ma me na nim se se ba de beka ne se den papa no fita sa den akado enti ekwede mo hye na Adjoa Seki ene fe na pamfo nsa dia odwumadi no ene eto asore mo nyina mo ene tia adehye Luck is everywhere.